Ngay lutum ta ulenaw nulapa loilago nabon chavin ka ngay lutnaw kazanaw chibay kan pive tuni ni kwa isay diu hi vanoi thusu zong ahipon Bible la ko na preaching alul sermon zong ahipon ama wang nitina ikimai to pijingu family problem insung boina insung crisis hi chung chang hi chom cha evet diu kanomin hi insung zo se hi akibang di poi insung khat lo hi boina atho ma kimai to pi jong omintin alang khat na insung hin boina len ta umlo amawang neu cha boina kimai to pi jong ilawa umding hi hitabang boina za chom mo hi a category a jong hop khen mo hi poi physical problems ong omintin financial problems ong omintin ailol za choma moral spiritual hagaw langa boina za chom ikimai to video umding kata san e hiti ho hi ba nei chan ga veute azi chu koi ma insung hi perfect family ompo ni ahaw avaitin ki khan jong leo hen ahaw hon jong ahaw dungzuya boina ane avai cho hon jong ivai cha dungzuya boina nei so ke hui hiti a chu insung zo se hin leiset hi na lai zia hi koi ma cha insung hi cham ki umlo hi ya chu insung problem zo se hi akibang poiti het sauhin i join khat in ga veute ama sapen ta physical problem iti ting leiset lang tu a boina hetan hi chi aba kai tam ta umde anoi langa se naw hitin ama wang hi chi ai ga se do no mu chu physical iti ting le kina akibaw insunga kitu mona alole kinil baw tam na za chom insung aw min hi anule apa kitu utheilo anule achate kitu utheilo apale achate kitu utheilo ailole ate pile amo kitu utheilo anu apa kitu wanga achate le amo te kika kitu mona kina akibaw na umjing kinil kal na umjing hitabang insung jong tam ta omding kata sanin hi ani channa financial problem sumla paila mamboina insung abang khat lohi sumla payal hasam lihil amawang sumla pay ning zeng zunga anei wanga area danga thil danga insung nom lobe jong tam ta umkit ahini financial problem iti tingle insunga sumla pay san na koi man neilo income source neilo tukan ham khat business sam khat government service sam khat private service sam khat ailo i macha him chu sumula umlo sumla pai ahunglu na umlo wa jingson janson ki hol tua siki muya neilo wa ganthe ta insung umjong om da poi athum channa relationship problem relationship iti tingle ji cha ki ka ki to mona telemo ki ka ki to mona chate ki ka ki to mona alole achate to anu achate to apa achate to api apu hitabanga relationship problem alole nu pateni ki ka ki gin moto ji hamza choma kina akibaw relationship problem hin tanta insunga tan he ali channa spiritual problem thagaw langa boina apa apian tha lozia insunga lungmon na umthelo anu apian tha lozia achaten pin tha na ne lozia insunga spiritual atmosphere chu nom theimo monglo anu ataw wanga kipa na ne lo apa ataw jeng wanga achate le azite zia genthena to jing hitabang tam ta omidhi achate ho ina chi jing pathian thu akimangcha anu apan pathian tu hemong monglo van gam to kinai mong lo jong insunga om da pu ni hi a chu insung tam ta evena spiritual problem thagaw langa boina jong tam ta om in hi abana cultural problem cultural iti tingle insunga zat dang khat hong chen ji a ailo le insunga chu pau chom pauma achen khom ji a kitu uthelo religion dang sa khu dang tek ka na in catholic ham judaism ham ailo le christian sung je nga jong zat chom mission hong chen khom ta ji wa alawa unity khom thelo tawdan ki pui hoi dan ki bang thelo lunggel ki bang lo pauli ham ki bang lo hitabang cultural differences ho ji a in sum boina jong an da ji hi abana insunga thina man na omje apan adal ha zia anun adal ha zia chate naute athi zia insunga lunghem na
pul do na oma iti akilep lungmon wanga kilem lungmong zo talo lung hel pul do na hin khomang jing jing in sunga hitabang loneliness changa lungmong zo talo pathian thu a lungmong zo talo amol lem so ho pul do wa thangaya mit hilong chu chu a hin khomang jong mi tam ta om da pun hi aba na hin isolation iti tiang le government service abol zi ham private service abol zi hama za chom kille dong zi a azipa mun choma ama azinu mun choma ama achate mun choma ama taw khom thei talo ho in kai khom thei talo ne khom thei talo don khom thei talo ki pa ni a zong thanop ni a zong kalemau ni a zong lunghem gen thei ni a zong in sung khom thei talo wa ki tbanga hi mun choma workplace ato naw mun ke ba ta lo ja in song boy na tam ta zo da pun de aba na hin chale naw chung changa abang khat lo hin naw avop zin ain la wang set ta in anaw vop chu ase zi in avelin avop ki nin asikit zi in hitabanga naw nei chung changa wang set na len ta to zi a azinu jong lungmong lo azi pa jong anu apa au anaw jong hitabanga lunghem ta lunggim ta ki holal ta lungneu ta hinu ko mang jong i society ule gam sung ma omding ka ta san e abang khat lo ipitiki tamiti le naw ane ge zi a akichen hon na kumsagi kumget kumko ita amawang naw nei lo zi a depress a naw nei lo zi a lungthom ha wa hin khomang zo umda ponte amawang hiti hin za chom problem au min hi kato khompi pastor khat jong hi pathin ko ma ata wa hele kum som chan na in naw ai nei lon ta ni ai lo za chom medical reason zi a medical lang chung changa hoi ta ki jana government medical hian lang private medical elo le za chom lo chom sim thu a ki jana naw hin vop jong amda pu ni ama wang naw ane ge zi a in sunga lungne wa hi khomang jong amda pun te abana in differently abled a in sunga eho in masangal chun disable ai lo le ti chun min ngei lo ta aping sultin imang jivin ain la tuin vanoi pumpi in ama hu ading in tam khat coin abolin hichi bam differently abled lamdang ta lamchom lam ta thil bol te giti in hichi tam hi coin abol ta ni ya chu differently abled abnormal disability kiti tapon differently able kiti e hi tabang in sunga khu aza lo ji ham lam azo thei lo ji ham khu amu lo ji alunggel abukim lo ji za choma apin dan tham chakat ke su lo ji a in sunga boina len ta to minu mi pa ulinaw sa diu ka ta san in hi abana hi poverty vai cha ji a za choma vai cha jong aji nante apu apa khanga pa na hung vai cha pe a ki va na ding nei lo na to ji yong hetei be se lo sum lo na ding jong hetei be se lo sum alo go jong le adam mo ave se ji a sum lo ji hello hi tabanga za choma phai le lo ga bol ding jong ata san zo lo hi tabanga gen the na akhona a in sung a generation a hung jong in sung tam ta ding ka ta san in hi poverty galatol ji a jong hintin dam mo ve se sum le pai tam ta su manga bat le tam ta ne ji a abat jong sa zo lova in sung gen the tam ta diu jong ka ta san in hi ya chu in sung tam ta hi bat le tham jong ine diu ka ta san tu kana hi han lang mi a ko na hian lang bangalore hel ija ipiam long le sum le pai a in sunga bat tam ta ne ji a in sung boina tam ta ki mai to pi diu jong ka ta san in hi abana a in sunga hin jinelo numei hian lang pasal hi jong le nunga golang jinei mong talo amawang anu apan acha chu ji nei dinga ade pasal jong himai thei numei jong himai thei acha nu chu jinei dinga ade mong acha pa chu jinei phat hi mong ta amawang acha ten jinei mong lova ama jong lungnom lo anu apa jong lungnom lo jinei lo chung changa jong in sung tam ta hi ka la lai boin anum ding ka ta san in hi in sung boin ki bang poi
ama ho insunga boy na to ke insunga ki bang lo mai the ke insunga boy na to nang insunga ki bang lo mai de ya ju ke dinga boy na chu midang khat nga boy na hilo mai de midanga dinga boy na len ta agial chu ke dinga zong boy na hilo mai de ya chu insung zo si aboy dan zong akibang pon mi hem lung gial dan boy na ala lo ti zong au mi he abana hin alcoholic insunga apa judon achate lone aine anu kisanin zu adon hitabanga nulepa chate ki ka ala ova judon aumje khamna thia ki chim aumje alcoholic drug addict aumje hitabang za choma insunga boina ata umje achu insunga hin za chomin boina ha sa lungdon na umje ni tiang chu ese do no hi abana hin stubborn child ki ti teng la insunga anu thu ngai lo insunga apa thu ngai lo alo la ki thu ngai na hima umlo koi ma cha thul lo ama lung dei bang ta hin khomang ama lung gyal bang ta chona ama lung dei bang ta hin khomang jong tam ta umji ni hi a chu ulnaw te ho phata cha igyal ongai jin hi i piham ilawa koham thungai lo koham ke yam ka insung suboy ke ji a ka nu ki pa lo ham ke ji a ka pa ki pa lo ham ai lo le ke ji a ka chate ki pa lo ham tiang ei ma examine ki bola insunga problem ka hi ham ai lo insunga dinga solution insung boy na zo se sulhama ka pandam ai lo le insunga boy na polu na ka pandem tiang hi ei ma introspect ki gel ji angai jin hi abana joblessness ki titing le kham hita ata government service private service to ding bowling i machanelo hi dabang insung as o min hi akhut thip lo ji jong hin tin ata che zo jong tin alo za choma le kha asim sang lo ji a competitive exam ato lo ji a ato jong le apasit lo ji a za choma joblessness to ding bolding insunga i macha ane lo ji a insunga boina jong tam ta ding ka ta sanin hi abana hi natural calamities ho ji a boina tui sang ale ji a alo asu se tui ale ji a in asu se ai lo za chom ji a hi tabang natural calamities mun choma go ha ji a ling a ki ho ji a insunga boina gimnei ta ahung hlunga hi tabang pathian thil sem leise na thil so ho ji a insung boina tam ta jong akimai to pi ka ta san hi thinglang lang hi jong le go ale jong le go a jong le tui ale jong le hi dia cho a in asu set alo asu set chen na in na thelo lampi asu set hi tabang boina tam ta kimai to pi natural calamities ya jong ning ka ta san hi abana hi divorce iti ding le ki khen na anu apa ki khen ta mo one jong le amo zam ta hitabang insunga a kitchen naw chung changa kitchen di ta thelo kitchen na ho thelo ki khanna acha te me thai ge so aji papa gong ki so aji nu jong ta jun nu thoi ki so hitabang tam ta jong insung problem a umin hi insung zo se hin insung zo se hin aboy na neo cha alen zo umintin aneo zo umintin alhom zo umintin atam zo umante iti ho zo se ya chom min hi abang khat loi pitiki tamiti a hile anu to apa aki khanta azia apan jitha ane anun jitha ane ya step father step mother nuno pano kinezia anuno to achate ki to lo apano to achate ki to lo hiti tabang jong hi insunga hin thagau langa nasata ki bulphu na aumlo wa aile nuno pano ki ka jong ki he khilna len ta su te hi he tabang insunga jong hin boina len ta na su khazin hi wangset ta hi abana hi dammo ve se je HIV hita ata cancer hita ata i pina rizong le insunga iti akizen wanga damdo thelo gule chang na rizong le thazung na rizong le lam choma sum le pai tam ta su mangta mun choma gohati sanapati ala mun choma ti achu delhilanga kizena ama wang damdo thei mong bong lo insunga sum le pai hung lu jong le kizen na a lo cho na a hita banga hospital ki bung la a insunga da za chom ve sit ji a hita bang
lam chom choma ta sa hat mo ji a in sung buina to jong tam ta diu ka ta sanin hi abana loneliness in zona ka seitan gala aji athi ji gala acha athi ji in sunga dam mo ve se ji a tu se wang se ji a lam chom choma in sunga kale mau na mit sin alhun ji a loneliness aji to aki khen ji a loneliness aji acha to mun chom choma a ji a loneliness anu apan adal ha ji a changa lungmong thelo hitabang lunggela ki pa na umlo changa lungmon zo lo na pa zo mi tam te ni diu ka ta san ni abana event na hi la no close relatives khosunga achen azong akinai pi aso pi sanga umlo again te ni a aveding umlo dammo ve ni a apui leding azen leding alho leding alhamon ni umlo hetabanga khosung veng sung he zong le wang set ji a aso pi asangam very close relative umbe set lova hetabanga mi to akinai pi mo umlo ji a lung thom hau zong mi tam ta minte aku wang ki sei puntin khokhat na hin gan the te nu pi khat hi achengin hitabang chun aveding umlo ji in hiti chun hobung ho apido ovin hobung ho chun na satain ave kolovin athi nigezin hobungin mo apo ni hiti tabang chu nupi nu adinga chu lainat ta vo jang nat ta e ulenaw te ho hi azulei se chunga hi mi aza kikim a hi awang se jong awmin awang pha jong awmin imalam zo se a hi hin khu akibang boy ama awang he thim diu khat chu lei se chung hi lei pha akiti pon lei se akiti ji a chu imalam zo se a hi perfection chamkim na kiti umlo hi imalam zo se a hi pathian thil gon hi mi he ma dinga he ha ko mai bible in keima lampi chu na ho lampi to vanle akigam lat banga kigam la hi atin hi keima lunggel to na ho lunggel akibang boy leise chunga pathin thil bol dan ima zo se pathin permission apia sa aso sai ya chu pathin thil gon a purpose ozong hi mi lunggela he ha ta an ji hi jong hi ha thua pathin lunggel zo chu adi hi apa ai ti hi eiman jong gel ha angai jin hi aba na hi discipline nei lo in sunga chan ji hello anun chan hello apan chan hello thu sei la sa ji hello chan khan chan hello kivon dan hello pau dan hello hi ji a chu hi chi discipline nei lo hin kho khan kho nei lo pa nei lo nu ji a chu in sunga za cha na mi se na mi tai tom na mi nui sat na changa hi tabanga in sunga dinga wangset na kidang ta wangset na hoi mo ta wangset na mel sta hin polu jong mi dalo hi ya chu in sunga tabang hi black sheep se zui som la ni la a judas iskarot hetabanga suma kipal suma lo me zowa kichem pa ana ji banga chu in sunga zo hin black sheep kel ngoi la hin kel ta ana ji ti tabanga hi in sunga zo hin kala la hin discipline nei lo hel chan khan chan hello hel khat ana ji in amoin boina len ta ne ki mai to pi sin hi abana even na hila economy ti da sumle paiman ji ha mong lo asum mu sanga expenditure lienzo thil cho dan jong hello sum chu ko theimo mong lo thil mo cho angai cha khat lo le ai ta le ka sim na ding uniform a ding hello tuition fee a ding le kha cho na ding mang to lova asum mu zo se akan lo hil ding ha hitawang du adu ji a cho ham apa chom lo ding a sum le pai mo su mang ti jong in sunga hin financial management sum le pai man dan thep lo ji a in sunga za chom boy na jong aw min hi hiya chu sum le pai pathin apu le chungai aman dinga anasim ji achu hin ya sumle pai man da tabang ho he stewardship nei ching hi na wa hi imalam zo se hi aman dan ave suidan he tabang hi thep angai ji tiang se do no man hi abang khat hi vet ki nai le in sung khat na cheng khomo ama wang bu atuma akihon ne la cha atuma akisim sumle pai atuma mang hitamang ho jong in sung hin ki to na om thei pu ni roof khat noya in chung khat noya khom ama wang ki ho jong ki ho lo alup na jong achom ane na jong achom adon na jong achom asum apai jong za chom bi amene chakibon ki ho be se lo ki mi thip na ki do na hin khomang jong mi ano ji ni yo hi hitwang big
family a po le atam zo iboi jivin hi azi ipam eti ai le thagau mi hi lo ji zong hentin ating le hitia chu lungthima phatlo na za chum iwop ji wa hi chu cho ahung pen do ahung so do teng le ahung lon do teng le in sunga kin an omji hi ama wang thagau mi hi uwa ikingai lu to uwa ki he tiam to over khat le khat ha sam na ha na ekipa chat wa eki ngai jang to ting le hitabang big family a cheng khom jong le I ma cha hi mo lo di tiang se do no mun hi aban hen za chom hi in sunga problem maker ni yang alo in sunga solution ni yang in sunga mi tam ta hi problem maker ipang jivin in sunga boy na sim ipang jivin ama boy da hun teng le asul ham ding boy na zo si ako na ngai jang diu solution ding pa in a samji ta ben ulena te ho in sung ki ti teng la thil ne wa hi poi in sung ki ti very very important pathin mit mu a jong hi in sung ki ti alu pen ta dinga ka gin mo hi aje chu I pamiti le in sung ki ti pathin ama ta in iden ho na phu do ai adam le ev anazango ma hi chi a chu first family pathin institution chu institute and ball kiloi khom na in sung ki pun khom na ba sa pen ta chu ho bung jong a hi pon school jong a hi pon society yong a hi pon hi kiloi khom na fellowship masapen ta pathin a phu do in sung hi bible even na le in sung athupi dan hi kiche ta ne ki mun hi pathinin vanoi pompi tuya asu mangdin konchun noale in sung mi te chu ko imazo si asui chai wa gancha zo si anu achal akoma asolu zo chun pathinin no a koma seitan hi tun noa nangle na in sung mi te zong kung in sung lu ta veti nangle na in sung mi te you and your family pathinin akam cheng ta nangle na in sung mi ti o cheng aman hi ya chu pathin in sung ki ti agyal kho pen ta khat hi ding ka ta san hi abana evet ki na hile hijikia leng pa jong chu adam mo in thiding om ta ni chu in them gao hongin them gao pa hongin pathin ahin sol ase sai na thi de tan na dam do lo de ta hi je chon na in sung ki sim tup ta ati ne in sung ki ti to in chen ki ti ke bang lo he in sung ki ti teng le nu le pa u le naw mi hem ki sei na hi in chen ki ti teng le sana dang ka in mun lo mun zip la kal hi cho zo se in chen ki ti ama wang hijikia leng pa ko ma pathin ase chu in chen ki sim tu min ati pon in sung ati in sung ki ti teng le nu le pa u le naw zile cha so pi sangam immediate family ho heta ata close family ho inu ipa in sung mi ho zo se in sung ki ti hi chi pathini in chen sanga kho sa ichi in sung pa isem tup diu pa pathin kho sa pen ta hi ne abana evet kin joshua ase ta ne keile ka in sung mi ten pakai kin jeng ka bol di hi ti cho in sung chu pathin agyal kho so josa he na keile ka in sung mi te kanu ka pa ka ji ka cha atin a hi ne he chu joshua hin za chom choma anu apa asopi sangam agyal kho dan chu kele ka sipai ten jong atipoi kele ka inkeng ka insa ka tu ka be ka loi ka gul atipu ne ama wang kele ka insung mi ten pakai kinjeng ka bol di uhiti ya bible character so even ale insung athupi da na hi azi azam lo hi abana ve kirvin sodom le gomora sumang dinga vantil achitan vantil chun lot ja seitan hi asu mangding ko ne lord hi chi khopi te ni sunga hi na insung mi umam na zina cha na una na umam a le ki pui do lojen hi chi khopi pathinin mele ka na asu mangding hatai ti cho hi chai ven ai le pathini insung a kho sa dan cho vantil te ni hin sola lot le insung mi dan cho pui do denga thu pi sa hi hi as ulina te ho insung ki ti thupi mong hi kiloi khom na institution hi pathin in za chop put do in hi chi aphu do la ma sa pen ta choi family in abana hobung church in abana lord supper pakai anzon in abana baptism tuilu in hi chi ho zo se le sin aphu do ma wang kiloi khom na ton so da umjing dinga aphu do chu wana meeting te hlat dam cha te iden tha no ma cheng di ho van gama meeting te achen khom ding pa hi ton so da umjing ding hi family aumin hobung aumin kiloi khom na tuilut chon se na thia krista zala chon phatna zala thodo kit pathin to fellowship pakai anjon
pathian to an theng so khom na pathian to fellowship bol khom na omini hiti hoi leisi na umding hi tuai ai ama wang perfection acham kim mo chu ipametile van gama ami theng te ikiloi khom diu van til zanel to van mi theng te to pathian to thadam cha te ium khom diu pai kiloi khom nal a alo pi pen achung nung pen kem ti nei te lova ton son jing ding pas a hitai ti igyal do su daw te ho in sung boy na za chom ekemai to pi ve pastor family hon jong boy na akitu ahau hon zong ahau dung zu jen boy na ato avai chon zong avai cha dung zong boy na akito so ke jin hi numi hon zong boy na ato in pasalin zong boy na ato in sunga koi macha in sungi cham kim sel nol na be ai lo le problem i macha umlo ompoi leise chunga hi ha sat na gente na dam ta ikimai to pi di bible a sa hi Christian hi bana chu in ko mo nop ding zong hi poi pathian na ito azia in sunga wang phat na keu se ki chang ding zong hi poi job hin ko ven kita ta om wangin pathianin satan chu phal na apin ane ago abon cha su mang pin ama chunga zong na kidang ta uilut gimnei ta chunga chuin ain la pathin alha so poi pathin ading denin pathin a kol chain khonung vainungin pathin ale azin zatni in pathin pathe bo in he ulenau te ho boina za chom hi eima mit mo zia eima ki ven phat lo zia ingol zia ichat vai zia idu da lo zia boina tam ta zong ikimai to pi diu mai judo no zong velo chun aman zu adon zia a in sunga boina koi ma cha ango the ai boy ama le ama ki ngo ngai zen hi za chom choma ama ta sa akivet tup lo zia ane adon akivet tup lo zia na za chom a chu teng zong le ama ane adon ki tup lo zi hiti lap chom choma family problem ho hi eiman beyond human control eiman ikiven bit kalwala alole eiman I control chungvu ma boina jong su mo hi boy cancel kiti ho jong phatecha inewa ban ikiven jong le kilom lo ta cancel jong ki chumo ai po ai lo le gol dai aha na tui ahung le na inmun lo mun asu se na lamlong pi ho asu se na hi jong hi cho chu mi hemin ki veng do zolo achi na athip na I tamang achi wanga hi tamang ki veng do zolo beyond humans control mi hemin akham zolo jong tam ta om da poi hi in sung boina za chom min hi ipil first Peter bunga chang sigi a nalung kham na zo se ama ang sunga se lavin azi chu ama na kan khodiu agial nai cast all your cares upon him for he cares for you pitel le khabua ulnau ti ho pathienin ei sei pi chu nalung gim na zo se nalung gim na hop nga ala a hop thum zong ati poi zakhat la ake kha zong ati poi ama bible in all your cares nalung kham na zo se wati ta salanga hian lang thagau langa hian lang insung lam choma relationship problem financial problem childbearing chungchang I pi chungchang he zong le na lunggim na zo siu ka ang sunga sep lavin ke man na kan khodiu ka gial na iti ulnau te bible se chula pogi pote lungdonga pogi pote ka ang sunga huvin ke man nangai jangpi na winge ati cho hiya chu pathin ei ko now elung gip na wa jong building in eve igen theini wa jong building in eve I ha asat ni wa jong building in eve lungmong thelova thamong thelova lunghem pulwa ium na wa jong ei thamon diu ikana ngai rijing igen theina wa ko nan jam do lo ei pi jing diu ei pan pi jing diu wa ki song jing pathin om nai ti het wa lunglen ta keng puma ipan jing divin insumi ti ho zo se tim na kai ne hi ko insung ba chang kim di ham hlaset ding iti jong le hlaset ding atame leise chunga hin lunghan ding iti jong le atamin hlaset ding ti hlaset le tam ta me ama wang hlaset iki hol chuna tam che jing lunghan ding I hol chuna tam che jing ama wang hiti ho zo si a chu hin kho jong ke pa chom de hi poi insung mi te ho leise da hin la jin ko insung zo sen boina to so ke diu henai hi jeng zong le insung boina zo se jong pathin ei ngai jang thiu hi ama kom bel hitin lungneu lovin ama ta san pumin ama akingai jin ama song pumin hin kho bang leo hen pathin ibol eidal ha diu ham chon sit in bol ho zo se ngau hitin
kilet sa hoi thona junom sanom ine naw lung thim phalo igyal naw dam chom chom ho so se dal hawitin ka in sunga ka nu in wang sit atuham ka chanun wang sit atuham ka in nei pin wang sit atuham alu in sunga member kan in boy na tuham ama zia ama vet da gun se na ama noi se gun se na ama zi hi ama mit mo zita ki oi mo to a ki tai mo to a khal khat ki kala ki niel kal to a ki vet da to a hin kho iman le itiba in sunga boy na itu da diuham leise chung boy na hoi kho boy ama wang in sung boy na len ta hi a in sunga a cheng khom mi te a ki to lo pa hi in sunga boy na len pen ta hi ulinaw te ho nang zong perfect na hi poi na cham kim poi ke zong ka cham kim poi na mo nu zong cham kim pon te na ji zong cham kim pon te na nu na pa zong cham kim pon te na ka cham kim an ki gel ham na cham kim poi hi ji a chu koi ma cha a cham kim lo vin lo ji wa chu khat la khat ke ngai jang to a kilung set to ta ke them to ta in khoi man di hi thi ni a ki ka a pul do sanga labol pan thi nung ki hom tho sangin dam lai kilung set a phazoi ki hom tho phazoi ti banga chu in sunga hin kum ja khat hing ding hi pu ve som sagi som gup a hat tal som gen hi chon koi bu hing zo pun te khang dong mi tam ta thi tai idam sungwa kilung set lo leo thi nung kilung set de om pun hi phat om pu naw te dam lai hin kho chom cha sunga hin kilung set to ta in boina zo si yong hi lam chom chuma taw na puma pathin ei piu chi nei man chawa in sung boina zo se all ola excuse me ikil hap la ova all ola pathin pan pinazala eho ha panazala zong ichi now I het now pathin in ei pi ho iman chawa kilung to ta in sung dam na ding in sung khan to na ding a hi khat la khat ki tho to ta in kho iman diu ka de le jing hi chi in sung hi pathin a phu do hin in sung hi zabol angai jin in sung hi ngai lut angai jin hi in sung hi pathinin a phu do hi achu pa in sung zabol lova minu hin a zabol lova mi pan in sunga mi pa hin a zabol lova chate hin a zabol lova ai le hi chi in sung I ti in song khang to pun te hi chun minu hiu le in minu hi naw mi pa mi pi mi pu chate hi nawa eima din mundung zui cha pathian ging puma ki ngai lu to ta in khoi man te le in sung hi za chom boin zong le a kho pen ta ki ngai lu to ki za to a pathian chen in sung a hi tiang chu le imalam zo se a tho dan omentin kilung sen tan ti se do nom he video ana ve zo sen bon chavin pathian in sung nom ta sem do dingin pathian bu ta han ka ki pa